rong bon le chung kolam thila wangin kan channel huneng ma chen kan re wang hei tuna kan lo kir le ta clear tu le ngai thatu zong te atharin chu bai kan buk le vek chewa chuan kan channel hi like le comment le share kha khoi ta kan min lo ti sakram sam turin kanan ngen chewani Irag Rama hen Christian hi ami khol lo le manlai Assyrian hun lai tang dei to Christian hi lon ton to nia kovela Christian te omnaram upale hlun ber ani baga tun thenga Christian la lon chun zum zel na ram zi ngami an nia Irag Christian te hian Syria Christian nun phung zomin puithu le khun khan takin Christian hi an lavong nung rega neo Aramic tong mangin alin kai soya Christian zinga mitlem te in Toria an manga ami cheng thlen khatte chu an sa khopol mingba ka an mam ming manga riat an nia chungmi te chu Chalon Assyrian emo Chaldean Catholic emo Syriac emo an nia Assyrian dilo Iraq Christian zinga hian Arab Christian le Armenia te anom boka Kurdish sabak le Iraq Turkmen Christian tlem te anom bok Iraq ram le achevela Assyrian Christian hi genetically homogeneous mun khatan nia an ram chunga pol dang te anglo takin an bultan hi asang rea manlai Assyrian le Mesopotamia hun lai tanga kalzel ni in hacking history danglam tak an nei ani Iraq rama hian Christian te hi kumsang ni vel zet an lo khosatawa an tha tu te chu manlai Mesopotamia le achevela ram mi te atangin an ni ti chui chu an ni tha te ro pui Abraham kha Iraq kothlang lam ur tuna Nasiraya muna omania Isakanu pui rebeki chu Assyria tuna Iraq mar chaka khosa ani boka zolnei Ezekiel kha Iraq kothlang lama omani boka amun thiang rim buat sai po helai mula hian aum boka zolnei zona mun thiang rim po helai mula hian aum boka ni Bible zolnei le mi thiang rim dang enga mozat te hi helai ram bil chunga lo khosato te hian nia Adam le evite po hi Iraq muna lo khosato hi ni in mitam jok te chuan an ngaya hei baga hian Bible eden huan hi Iraq khothang lama om ni in rin ani bok Syria Christian te hi Mesopotamia a din masak beran nia chu thurin noya khochak ko samte chu Iraq mar lam le khothang lama din ania hei hi Middle East le Farther Crescent Christian ko san lar ber pol nia India le China mar lam thlengin andar chogani tunlai huna hian Iraq Christian sa khuwa mila tak tak midangte poina an ngai san enge mozatan oma kongsang sanga mithiam Father Anastas Karmali le Professor Mata Agrori te University of Baghdad President Masaber le an economist Yasser Rescue ala Ganima Minister of Finance na lo thokto le Afapa Harit Yasef Ganima te Korkis Awat le Mikhail Awat te journalist le politician Rafid Bati Minister na lo thokto te le Yasef Salman Iraq Communist Party din tu zingami le political thila ti lum hasak ber zingami te puithiam le chanchin ziak tu Albat Abuna te ziak tu le thaphu thiam Yasef Al Sai te baka Nasiraya a khopuiro man siam tu Yakob Sarkis te le thaphu thiam Afifa Iskandar te musician Munir Basir te le Jamir te international football star pani Amo Emmanuel Baba le Douglas Aziz te Iraq Vice President Louis Tariq Aziz te ania kumsang khago sungkole pakata Gulf War ma khan Iraq rama hian Christian makdoi khat anoma Saddam Hussein hnuaya Bathi Zorel na chuan Christian do dana le nek chep na le tharum thona chu na satakin an kalpuya hei baga hian Christian tam takte chu ramdanga sahim na zongin an ram an chuasana kumsang mi le pathuma Iraq in do lai khan Christian te chu noi ret vel zedin an tlaniam ni achu ani bokani kumsang ni som pathuma tanga sang ni le som pasari Iraq war lai khan ISIS te chuan Iraq chim lam ram chu na satakin an rom noya Christian Assyrian le Armenia mi te chu firfiak polten anti du dan thawa wangin an plan chia Iraq Christian samtam tak chu an ram khopui Baghdad an plan luta an zinga mitam tak chu Baghdad ta hian an khosa zuita ni Iraq khothang lam Hmun danga po mi sangtam takan plan chia mitam jok chu sia Muslim tam na khopuya lutin ISIS te lawa wanga plan che te chu Islamic Hmun thiang hima an oma an tom bo na Hmun chu ISIS te hian ti chimit vek tumin na satakin an ron beizia tual chung in do na sataka thlen hnuwa mi puilamin ISIS an hneya ISIS te hne an ni hnuwa Christian chung tam tak te chu an chen naina an let le ta Assyrian Nineveh
Plain Protection Unit le an tho pui ram te ven him na hnuaya Christiante kut Christmas le Easter Sunday chu him takin an hmang le theita ni tuna Irag Rama Assyrian Christian omza thi kumsang mi somni le pali khan mi nuai khat singli po an tling to lo ni in non-profit Rama Foundation chuan atar lang Irag Rama Christian te hian kong sang sangin be na na satak an tok renga a big takin Islamic State Polin ram an lo hnuwa Iran thlop Sia Milisa an lo chu hnuwa Turkey le Iran na tanga be na chuan Christian tam na khuwa ti chu na sataka ben nia mi tam tak an tlan sia khopum rau sang khuwa ti po engemaw zat awm bawk ani Christian Paul sang sang Assyria le Kaldai ko san te hen firfiak Paul le sarkar inkara in be na le tharum tho na thleng chu na satakin an tuara Iraq khotlang lama Christian tam tak te chuan ti du da na an hlo wangin Christian an ni na chu ti langam lovin anin thup thin ani Islam sa khuatanga Christiana in lette chu na sataka ti du dan nia an rin na phatsan tura na sataka vau an tok fo thin ani kumsang mi som hile patum khan Christian ringthar pahni chu online in Christian an ni thuan tarlan wangin an rin na phatsan tura na sataka vau le norna an tok ani Irag Rama Christian tamzo khi marchak bial Nineveh Erbil Sadei Manilia Dahuk le Kirkuk marlama omten nia Baghdad le Basra a hian tlemazong anom boka chuti lain helai Hmun hi Christiante tana Hmun himlo takania mitam jok chuan an chu san to thung bokani Christiante laka Islam te tharum tho na le nam anga ti du da na hi Kurdish BLA in Arab BLA tur zoka Kurdish BLA hian Muslim ni lo te chuan an tur na sale zuala Conservative Islamic in hmonga nei chozelo wangin Islam atanga Christian in lette chunga tharum tho na hi nasatakin a hluar le zulani Christian te chunga tharum tho na chu anasa chozela ei ruk na anasa in ramchung mi te ven hin na than nei lo wang hian dikna le din mun thazo ka in hlan kai na tur ati chezela tun ma Christian te zalen taka anom na Hmun Kurdistan biala po Christian te hian chep chho hle to ne Kotlang nun siam thatna le Christian digna chan vo hum hal sakna omlo hian Irag Ram chu Christian tetan Hmun himlo taka achu mek zela Christian tetan heram an chu san mek zel hi ti top lovin ana sa so zel don ni in tarlan ani bok open door sa local partner te chuan Irag Ram Christian tetan Bible le Christian le khabute thonlutin eizonna project le microlom te bu sai sakin chen na in le biak in sak that le na tur ponga ten na satakin an ton puya har sat na tok te tan chom dol na na satakin an thok mek bokani